Sakubingelela sakumukela kwi-channel igama uphasa oningi sibuya la noma lapho indabuko uMakhos'Amakhulu esemlanda lapha ke esifundazweni iEastern Cape la esebenzela khona la ezinze khona kodwa kuyakwazi ukuthi efinyelele kuzona zonke izifundazwe uma umemile ukuthi ezokwelekelela asikubingelele eMakhos'Amakhulu. Asibingelele pastor njani? No, siyaphila kuyintokozo ukuthi nawe uyaphila. Siyaphila pastor khona. Siyasithokozisa kakhulu kusenza sithobe kakhulu wazi ukuthi abantu abaningi ababuye ezandleni zakho abathinta isandla sakho bonke babuya bencome ubuhle bomsebenzi wakho, babuye bencome umoya wakho uma ubasiza, babuye bencome isineke onaso uma ubalekelela enkingeni zabo, phinde bancome nokuthi cha bayawubona ngisho umehluko uma beke bafika ezandleni zakho. Ngifuna ubheka la ukuthi mhlawumbe wena nje uzizwa kanjani kukona konke lokhu uma bebuya bejazi izinto seziyakhanya, izinto ziyalunga, usithathile wasifaka emanzini, usithathile wasifemba, mhlawumbe usenzele u1 no2 no3, impilo siyayibona iyashintsha, uzizwa kanjani? Asibingelele pastor. Pastor kuba intokozo kakhulu, iba injabulo futhi, kodwa okubalekile ngijabule kakhulu ukubonga ehlozini kwabaphathi bomsebenzi emadlozini ami ngokuthi akhanyisele abantu, asebenze ngokweqiniso. Ngikubonga kubo kakhulu ngoba umsebenzi ngiphathisiwe and lento ngiphathisiwe isiyo yami. Mina I'm just a vessel esetshenziswayo ngabaphathi bomsebenzi, kodwa kakhulu ke nginjabulo yami nginikeze ehlozini abantu bona abaphathi bomsebenzi. Thokoza. No, siyajabula ngoba ikona okubalekile eMakhos'Amakhulu ukuthi abantu uma befika esandleni somela lapho endabuko, uma ke wabathinta babuye bencoma umsebenzi omuhle kunokuthi bakhale ukuthi hey ngaya kuMakhos'Amakhulu, hey impilo yami iminyama kakhulu noma izinto ziwese. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi bonke abantu abafike kuwena okwamanje bonke basancoma, bonke basashaya izandla, bonke basakwethulela isiqhoko. So ngifuna ubheka la ukuthi ke kunabanye ke mhlawumbe obathintile nabanye ongakabathinti, kodwa ke abafuna ukwazi ukuthi unawo yini amakhambi okwazi ukuthi baposele wona, abangathi mhlawumbe bayisebenzele wona, mhlawumbe ukuvula isimo senhlanhla, ukususa mhlawumbe isimo semimoya ethize, isingaba yamabhadi nezichitho, babe nenhlanhla, bathandeke, bakhanye, babe bahle. Izinto ezinjalo uMakhos'Amakhulu unazo yini? Asibingelele pastor. Yebo pastor, nginayo imithi enjalo. Okokuqala iba ngamagezo. Lawo magezo ke lawo siyeswabiza ukuthi umazibuthi. Fortunately ke lamagezo akhona ngiwaphethe namhlanje. Lamagezo kakhulu pastor asetshenziswa ngumuntu onezinto mhlawumbe into zakhe ezingalungi. Ngamagezo lana kakhulu for inhlanhla avula izinto zomuntu. Umuntu nje ongathandeki, ngisho umuntu nje obona ukuthi ngisho emsebenzini uneyinkinga kakhulu, abantu abamfuni, umuntu ngisho ongahlalwa lutho. Lokhu ke kuba isimanga because uye uthole abantu abangosisi kakhulu, it's tried and tested. Umuntu aze aqhumele enye into kodwa uba ngumuntu engingathi ngisho nakwabantu besilisa, uma ungumuntu wesifazane uzibone nje ngathi hayi mangabe uyahamba nje hayi abantu bayakubheka nje, ungumuntu nje othandwayo. Lo muthi ke ungumuthi onjalo ovula izinto zenhlahla, ovula ukuthi indlela zakho zikhanye zonke, ukuthi nje kube lula kwizinto ongakhonanga ukuthi ufikelele kuzo. Ngalo muthi ke pastor uyaqhuma, uyaphalaza, usetshenziswa nemali emhlophe mangabe ke uzawuqala ukuthi usebenzise inhlahla nje iyazizela kuwena. Abantu nje abasuki ngisho eduze kwakho, imali ihlala ikhona kuwena, kuya ngokuthi usebenzisela isizathu esitheni. Yes, but kakhulu ngowenhlahla
awuhambi wodwa ke pastor lo muthi lona le lamagezo ke ngiye ngithi mina ngesizathu sokuthi umuntu angithi iqala fanele uqala ukuthi umgeze ngoba usuke ungamazi ukuthi impela umsuse lokwanako awumazi into bana ngabe unezibopho ingaba mhlawumbe kunezinto ezingahambi kahle azathenge le mpande lena ufumaniseka bayimsebenzeli kanti it's because of izinto ezibambekileyo empilweni yakhe uyaqonda lo muthi ke mangabe umuntu ngiyampostela ngiye ngimqale ngaloko lokhu ke pastor kokukhipha izibopho ngisho ichitho empilweni yakho izinto ezenza ukuthi kube nzima kungabi lula ukuthi uthole izinto ezinhle lowo muthi lona ngikhuluma ngawo umuntu ke uye aqale ngawo phambi kokuthi abe usebenzisa lokho okuvula inhlahla zakhe ngamanye amazwi wena dokothe uthi umuntu ufuna aqala korojwe ayigeze asuse amabhadi asuse ichitho asuse inyama asuse amathunzi asuse konke okubi bese ngikhane usenza lo mazibuthe ke manje lokudonsa inhlanhla yebo pastor aqale lana siqala lana lapha impela ususe izichitho pastor konke isicwacwa wena muntu nje ongathandeki ohleze kusiliwa naye ngisho umzimba ongathi uyaluma nje konke pastor okungahlambulukile kodwa siqala lana okay no kuyintokozo uthi ke kukhona abantu abangakwazi bekuthola eposini yebo pastor bayakuthola kuye ke uhambe naloko okay lokho ke yini le pure charm lesi ke pastor kuyisiqabo kakhulu esingena enhlahleni kakhulu mawusele usawuqalile ukusebenzisa lezi zithu bese ke lokhu uyakuhlanganisa ngisho no body lotion wakho into yakho igcobisayo ngisho emzimbeni lokhu ke uyakuhlanganisa bese uyakuthambisa sikubiza ngokuthi ke kuyi pure charm lokho ke pastor kona kokuthi nje uthande kube nesikhumba esihle phakathi kwabantu ngisho noma ugqame ngisho noma niphumile noba niye kuphi uyawuhleze wena ugqamile uthandeka phakathi kwabantu wenza nokuthi imali ihlale kuwena ngisho noma uya ku-interview lokhu uyakugcobisa ngisho noma uya kuphi lapho ubona ukuthi yazi ifuna ukuthi kubukwe mina uyakufaka khona nokuthi nje abantu bakuthanda umuntu nje uhleze nje imali ihleli kuwena nje konke okuhle okuvulela inhlahla zakho uyasifaka ke leso siqabo esithi i-pure charm okay sitshele ngemgomo mhlawumbe yawo le igezo lezo sitshela ngazo mhlawumbe yini enye umuntu angafuna ayifake ukuze sisebenze mhlawumbe kukhona pastor yebo kuye ngokuthi kakhulu lesi phambi kokuthi usebenzise kufanele usebenzise nemali emhlophe ngaphakathi okay ewu-2 pastor uyasebenzisa ngisho mawufuna kakhulu uyifake inyongo yenkukhu emhlophe lapha phakathi bese uyaqhuma uyaphalaza it's not a must but mawenza njalo yenza nje kusheshe kakhulu kuya ngokuthi inkinga yakho iyini yebo kodwa phambi kokuthi ke usebenzise uyawufaka u2 rand noma inyongo yenkukhu mawuthana maku possible yebo inyongo yenkukhu emhlophe uyikhiphe uyifake lapha phakathi kulona bese kuyaqhuma uyaphalaza uyageza uyakhuluma lokhu ya lo munye lo othe kuqalwa ngawo ke wona lo ukorobha umuntu wona ufakwa imali ne awufakwa lutho wona vele nje awufakwa lutho pastor lo awufaki lutho nawe uyaphalaza uyaqhuma uyageza okwenzayo lana uyageza qala
uyawukhulumisa ukuthi konke okubi, izichitho, izicwaco, konke ngisho abantu abangangifuni nina abantu eningivalelayo iy'nhlahla zami, uyawukhulumisa lo muntu ugeza No. awudingakala ukuthi ukhunge, awudingakala ukuthi ufake imali emhlophe uyageza njengawo wona lo qala uyageza bese kuyakhona ukuthi ufuthe nje ilanga elilodwa ngalowo muthi. No, siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi abantu bazokwazi bekuthinte inombolo zakho ngoba hlezi zikhona bakwazi beyifunele izinto bese uyakwazi ukuthi baposele. Sibonga kakhulu Makhosi Amakhulu. Asibonge pastor, injabulo nokuthi ungibize ngibe khona ukusondela ngiyabonga. Siyabonga. Isikhuluma ke naMakhosi Amakhulu nimthinteke kuyona inombolo yakhe. Siyabonga.